Yavukiye mu muryango uciriritse. Se Maninho Berori yari umuririmbyi mu itsinda rya Sambaturi, naho nyina yari umubyeyi witangira urugo. Bari batuye mu nzu nto aho yasangiraga icyumba n'ababyeyi be, murumuna we ndetse n'amatungo yabo. Murumva ko bwari ubuzima bushaririye. Kugira ngo abone amafaranga yo kujya mu myitozo y'umupira byamusabaga gusaba inkunga cyangwa gusabiriza. Yakuze akina umupira w'amaguru mu mihanda ya Restinga, aho yitabiriye amarushanwa ya Varzeya. Ni amarushanwa yategurwaga n'abaturage ariko akaza gukinirwa ku bibuga bitujuje ibisabwa, yewe rimwe na rimwe nta n'imyambaro cyangwa inkweto bagiraga. Nta wundi mukinnyi tuvuga utari Rafinha. Tubahaye ikaze. Ngenda Alphonse Nkunda Amahoro. Rafinha amazina ye nyakuri yitwa Rafael Diaz Berori. Yavukiye ahantu hitwa Porto, aha ni mu gihugu cya Brazil, hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1996. Yakuriye mu gace k'icyaro kitwa Restinga, akurira mu buzima bushaririye, ubukene n'ibibazo by'imibereho. Bitewe n'ubuzima yakuriyemo bushaririye, nibyo byamuhaye imbaraga zo gukunda umupira w'amaguru nubwo rwari urugendo rutoroshye. Nyuma yo kwangwa n'amakipe akomeye nka Grêmio Internacional kubera ko yari muto kandi atari afite imbaraga zihagije, Rafinha yagiye gukina mu ikipe yitwa Imbituba, yari ikipe ntoya. Mu mwaka wa 2014 yagiye mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Avaí FC, aho yagaragaje impano ye mu marushanwa ya Copa São Paulo do Futebol Junior. Muri 2016 biza kumuhesha amahirwe yo kwerekeza i Burayi. Nyuma yo kwerekeza ku mugabane w'i Burayi, uyu musore yese ajya mu ikipe yitwa Vitória Guimarães, aho yaje kumaramo imyaka 2, aza kwitsindira ibitego 19 mu mikino 72. Aha ni ahandi ni mu gihugu cya Portugal. Akimara kuva mu ikipe ya Vitória, yese yerekeza muri Sporting CP, aho yakinnye neza atsinda ibitego 8 mu mikino 46, anegukana ibikombe bya Taça do Portugal n'icyitwa Taça da Liga. Nyuma yaho yese yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yese ajya mu ikipe ya Stade Rennes, yayikiniye sezo ya 2019 na 2020. Iyi kipe yatsindiye ibitego 11 mu mikino 42. Nyuma yaho gato nibwo yese yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, ajya mu ikipe ya Leeds United. Iyi kipe yayikiniye muri sezo ya 2020 kugeza 2022, bivuze ko yamazemo imyaka igera muri 2. Akimara kugera mu Bwongereza, iyi kipe yahise itsindira ibitego bigera muri 17 mu mikino 67, anafasha iyi kipe kuguma mu cyiciro cya mbere cya Premier League. Nyuma yo kuva mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Leeds United, urugendo rwa Rafinha rwakomereje mu ikipe FC Barcelona. Rafinha yasinye amasezerano mu ikipe FC Barcelona ku mafaranga agera kuri miliyoni 58 z'amayero. Uyu mugabo wavuga ko iyi sezo yamuhiriye ntabwo twaba tubeshye, kuko yagaragaje ubuhanga budasanzwe. Murabyibuka ko aherutse gutsinda ibitego 34 ndetse no gutanga imipira igera kuri 25, yavuyemo ibitego mu mikino 56. Uyu mugabo yafashije ikipe FC Barcelona kwegukana ibikombe bigera muri 3. Murabyibuka neza, uyibitse igikombe cya La Liga, Copa del Rey nabwo nibo bagitwaye basezera ikipe ya Real Madrid, tutibagiwe n'igikombe cya Super Cup. Uyu mugabo ku itariki 22 Gicurasi 2025, ubwo ni ukuvuga muri uyu mwaka, nibwo yongereye amasezerano yo kugeza muri 2028. Yahise yemeza ko ashaka kurangiriza umwuga wo gukina mu ikipe FC Barcelona. Uyu mugabo usibye gukina ikipe FC Barcelona za Leeds ndetse na za Stade de Rennes, yaje gukinira ikipe y'igihugu ya Brazil. Rafinha yakiniye ikipe y'igihugu ya Brazil bwa mbere ku itariki 7 Ukwakira 2021. Mu mukino wa gicuti batsinzemo Venezuela ibitego 3-1. Uyu mugabo yatanze imipira 2 yavuyemo ibitego. Rafinha kandi yitabiriye igikombe cy'isi cya 2022. Ntabwo twakwirengagiza Copa America ya 2024, we yatsinze igitego 1 mu mikino banganyijemo na Colombia, igitego 1-1. Abenshi mushobora kwibaza niba akiri ingaragu cyangwa se ingaramakirambye. Oya, ntabwo ariko bimeze. Rafinha yashakanye na Natalia Rodriguez, uyu yari umukunzi we kuva mu buto bwe. Bafitanye umwana w'umuhungu witwa Gaël, wavutse muri 2023. Afite ubwenegihugu bwa Brazil ndetse n'ubw'Ubutaliyani. Murabizi ko akina nk'umukinnyi wo ku ruhande rw'iburyo, ariko ashobora kandi nanone gukina no ku ruhande rw'ibumoso. Rafinha ubusanzwe afite uburebure bwa 1 na santimetero 76. Abantu benshi ndabizi murashaka kumenya impamvu Rafinha kuri uyu munsi ari umukinnyi w'igitangaza, kandi twagiye tubona ko aho yagiye anyura hose nta bitangaza bidasanzwe yagiye akora. Ese niki cyatumye uyu mugabo abinyenyeri mu ikipe FC Barcelona ku buryo amakipe yose yaramuhanze amaso ngo arangize amasezerano ye?
batangire bamurambagize. Rafinha yagaragaje impinduka zidasanzwe mu mwaka wa 2024-2025 nk'uko twabibabwiye, aho yavuye ku rwego rusanzwe ku ngoma ya Xavi Hernandez wari umutoza wa Barcelona icyo gihe, aza kugera ku rwego rw'umukinnyi w'igitangaza ku buyobozi bwa Hansi Flick cyangwa umusimbura wa Xavi Hernandez. Ibi byatewe n'impamvu zitandukanye, zimwe muri zo ngiye kubabwira. Bimwe mu byatumaga Rafinha adatanga umusaruro mu ikipe FC Barcelona, twakomoza ku kintu kigendanye na taktike cyangwa se uburyo bw'imikinire. Ubusanzwe umutoza Xavi yakundaga gukoresha uburyo bwa 4-3-3. Ubu ni uburyo bushingiye ku gukina hagati no kugumana umupira. Ibi bikaza kugabanya amahirwe y'abakinnyi bo ku mpande nka Rafinha, kuko yahoraga asabwa gukina asubira inyuma cyangwa gukomeza gukina agengwa n'amarenga ya Pedri ndetse n'umukinnyi witwaga Busquets. Ku ngoma y'uyu mutoza Hansi Flick, ikipe ya Barcelona yahinduye uburyo bw'imikinire, aho uyu mutoza yakinnye umupira wihuta ndetse yerekejwe no gukoresha ku buryo bufatika abakinnyi bo ku mpande. Aya yari amahirwe akomeye cyane ku mukinnyi Rafinha, kumva byonyine ngo bakoresha abakinnyi bo ku mpande. Ibi yagombaga kubigeramo amahirwe akomeye cyane, kuko byamuteye gukoresha umuvuduko we, amayeri ndetse no gukorana na bagenzi be atagombera gusubira inyuma cyane. Ikindi wamenya ku mutoza Xavi Hernandez waje kwirukanwa icyo gihe, ni amahirwe yigeze aha Rafinha cyangwa ngo amuhe umwanya uhagije ngo akine yisanzuye. Akenshi yamukoreshaga ku ruhande rutari urwe karemano, ndavuga kumunyuza ibumoso cyangwa akamwimura hagati mu kibuga. Ubuyobozi